Biasanya amalan mau apa tuh? Wan berbanding nama kau dah, lengah macam ni. Abi Ahmad ini miliknya. Dalam. This is crazy, betul. Abi is minister di segala tunjuk, parlimen di segala tunjuk. Malah kebiaya bilora kurang bahasa, masalah jara, parlimen orang kawatnya negara tunjuk desa jan. Miliknya tu berarti mana ketinya ada, kalau orang itu ingkar baru nama negara tunjuk sinja. Miliknya abi dah terlebih luar itu. Anak abi serau kapa miliknya le umat rada abu kapa hunter kam. This is a must. Era di timur yang berbagai itu. Abang dia kamsan gamesuan ni jadi. One abang face करते डोले तो दोसर राडा गई से यानी खेलने ना कर उगारा रेप आन आड़ा रेप लम्मी की सगल करेगा चेरी लेंडू गारा मम्मा चलो मोच नु सगली मी सगल करेगा चेरी जराबो Dapat dura isana buat rumah ini tahu namanya kunjungan ni tak ayat guys ni tak ayat tanangga pun tahu wah dia ada kisah kan rapi dongkar pada hawi kayak santara tasiri awal dia kunjungan kali gargar ya tadi kayak gargar amal lama jalan bertimbang anak kau paham namanya dun sambo tak ina sih ni awak kambo wani sini na tu teman Ikiran gabe absu akka binisin yero akkasit sindi dadhabe jimusanitti akka binisin barbaadani garuu maybe waggaa lamaan duraasan maybe muuxannoodhan qabaanne ta'a tarii nuututti jarjare mee amma lolallee seenanii jeequmsallee seenanii qalbii horachuun oolanii itti lallabuurra itti hasaasuu wayyaa Iba itu umurnya utuh buaya ya kan? Amal lama bolehkah mantifannya moye karab nih. Jari buyar itihammat tu ala. Dia tiga di kita rakyat. Arabar, abis ada anak sebatas